teqeq teqilsh joaj on toqtaqan Dios dicen te toque con Dios xkutaqanan qatebitzel kuchibitzel qatebinchil qwaqachi inchikuy qwa. Esa es obra del Señor. Qa atay machi nikul to templo ol flor to templo kuchi olta, hazlo con todo tu corazón. Siklichin khirqsaqpin qaqan khelsh te qaqan il te tir nel wat. Sí, así es. Pero también baqwatir, sí, baqwachewa. Nik shwaya con también su. Nul bis, nul problema, nul yabel. Sí, nul tahuil giolco, también nul. ¿Hay que seguir? Sí, hay que seguir, mis amados hermanos. Bueno, koyol chanhanti junto al Dios, ansa poshnatzel halanti junto al Dios, toch a Deuteronomio capítulo 31, del 1 al 8. Tiqih el koyol machen nexen chen shamay. Koyol el hanati ho a kichwinkel negenel aya anchichokle. Tun Dios, tun kyahwa, toch ta an Dios. Anso koyol el hal herman. Kije chokla ichin eshkia. Anchichokle tun Dios, tun kyahwa, toch ta an Dios. Kamachokle te herman. Kutzen shkuchi vesh kachet tsiyin. Mitzashopte. Mitzashobate toklen. Nyahu ichin ten choken tir. A Dios en choken tir. Chihun te toklen kachi. Kutzen shkuchi. Mine tashopte khalom. Lab antuegun. Ok antel tetu. Te konel. Kuma a Dios ma choken tir. La choken te Dios tir. Kalabant tun. Lai. Anse kweltkon te Dios ay. Aja atachtichel. Ja atatumel tatuutza. La kweltkon te Dios ay. Tochun toklen. A ntitumel tatuutza. Tsen kwetlen. Chitle weki khalom. Ate hermano bayron. Kokel te vinchil kwa. Petintik el kwats kokel. Pues kokut vinchin pepian. Bueno, la levante huegun pepian. Pero shkamatsa onstan obak alchen kain tumel sen kwantel per kwantels betunt kun vinchitsa ayintir la anchersun porque khnili ichle kshel tokhla tilek okel matsa kokel arin tilele. Pero kamatsa onstan kwente kachin gwa ansi chaknya katsa kachin ku vinchin kachin ke yol to khun khya mutuko khun ichikh mutuko khun shal ab anstu Pelachang mans, min patsens, octs, a shuin quent, we kami batsugon, pero kashin kain sa tumul sen kokelugon. Tuga kokel tengo achwal tochta an Dios, makshaw woklen sa kon, te achtib, te secretario. Por ejemplo, macha achwal te secretario toch Consejo Local de Iglesia Centroamericana Roca de los Siglos. Ahí está. Shmachan achwal te secretario toch sector 3 de iglesias centroamericanas al nivel de Tejutla. Han, soy el actual secretario del Consejo Regional del Altiplano de San Marcos. Entonces, pues ves en sanción, porque la kotchok de Dios, kamibakun, kalam makotchok Dios, como tú Noxentu ñaban con a kun shqips. Pan con a Dios en saconta canabs. Tumelke esqishtichel. Cantita kutumel te kutzach chakay. Kanes de Dios senko okatun Salomón. Timichi Salomón. Te tzakanante. Como otak tsan chocolates ate khelhan te chelt tati David. Ate khelhan te makkawel. Mekush shtakte Salomón ikho. Tunza Hashob chentan sensin ogli khana tal kushen qinshe ese ma ke on dicht nam lunden kwente ndi womel khala akashin shkeili ishtelen beli akache wa khalli ndi womel metitsam antstum khonqnik atak en la presencia del Señor tsakanante tun Dios tintach tsakanan titaja
¿En qué titzin shitkanan Salomón? Ay, tata. Oxwawach. Onzin stichela. Onzin tumulton wutza. Onzin cholela. Porque shwe tumulton wutz tal cual kashe. Jala akash shkeli. Es alkele tumul eli me. Onzin stichela. Ochin ganzen zitay. Za onzin stichel Salomons. Za on. Tichkal za onte. Tqinimel. Timichi Dios tqmante Salomón. Misat khanan te tqinimel wey. Esh misat khanan wey tu telwin kichwin qal tahqoqa. Qalat shtikhel ta sat khanan wey. Kutsinchi Dios lu shtikhel lo esh lu tqinimel lo. Ha. Sat qon Dios khun tibach. Titsin khan shtikhel ta on shtikhel ta on. تقول تقو تقينمل توم بتصاخ شوكولاتة ديوس ميكو تخكون تتيب أخت شوكولاتة ديوس ميكو تتسيون تيبا قنوخ تتنابلك خلوم قمتن تسيون خون وكلن كسي على تختخة كخلن تقبين واقن كاشخلن فاميلي نخاي Ik ben het zeggen. Ik ben lapper maans min. Kan het kochen. Ook het een kelwent kochen. Luid zag ouwel met michi. Lot het gauw lappen. Ach, zie lot ooit kukulers de tjotj. Hoe dat skees geket al gewoon ooit dat je goed umers. Kom we doen nog zag ouwel te met mi zag kaayelte. Maar dan kas kon het na. Luid het kochen lumakus ouwet. إيشقل نياخون خنشيخ ما إيشقل سمانة كوشق لوي ماشي لولته ما تاج إي كول خدش وقت كول ما تاج إي جم خدش وقت جم ما تاج إي جرام خدش لكت جرام لو تكخو ماشي كإلش أبون تير ما تأوك تشوك تير كإلش سبوك تقنبل تير خلت تقبين شتتخا خاتسويك شتات تشو وقنومش شي كخلش كيتشمار هكيك خلت تقبيخ كينشق نقتل شي كايل توالا كل قميص كاين توالا لا تسأل وين أول إكشتات تاقن ديوس ما تتسيون خنتات توكلن تيميشي لوكاس مش خنتاتش أختك تتسيون تقنصوت nog zo aan te twemo bes tier nog een kim stiers toch zijn gewag een kochwits maar nog kas nog een bis nog maar aan te twe nya wentes halan te qaaqnal chi qalsan te aqnals mat oktion tqantsut melu toktil ton laile chunk gewag ton me che bekukbetel melu toktil me makitsaqpichte ha ميل سكقيج أنت وال تمش مالك قيت وال تقوق تجوم تقول بشتتشك أخبل أختل وين أول إكسنتر تاقن ديوس أخشت تسين خنت تقلن تاقن ديوس أوكسنتيل الستون ما كخبت كشك أشخل لوي ما كويت كوتشين لوي ما تسقبيخ كشمبوش ما كيخ كوش خنرات خا ما شي كتقبيخ كو خنرات ألوب كو ما شي عقل توخو تاقل ما تتسيون أتلخون أغو كوبيسن تكخلوم خطون بتسن وي من شنسيو ووكلن كومو تو نيا dispuest قنويتو تو تكين سقبين pues tochon chol wents kan shtbisen sin ya dispuest mejor mi chitziyen pero noch sind uns ein ken joken stiere noch zum schal ken joken stiere nya pala dios zum joken stiere tisilentna dios ach khma min we mas wen kashkhel min we ashwe waq min we eske tiselte dios entna ikho تومبلا أخشقتين خن قوكلن تختاق الديوس ميقوا
mi bajón cuachegue, cogelto mebel, cogelto schil, tumpelek, min. Timichi David, Salmos 23. Ate Dios kiklel wija. Esh lai chinkige antichte atwei. Hun schel, hun examen, teque, awa amako achon, tochta con Dios, toch ab alum. Allí amachi achban tochta con Dios, toch ab alum. Makitzach pichkaan. Yachles hauch choch, yachles hauch kochen. Malekich bet kashel. Makitzach pichkan alum. Minch kowans. Atsun gemacht sich schwa yakun a qarat lqwa mentish khun taqsub atsun gemacht schwa rik min at lamach sich schwa wa yakun men yanoqtun tiqwa qal yakh shinkanan kha tunsaqon taqwa munim chaun shinsin mishel shtutz mekas noqyachts Nyatla nok ntit kwa zustle goed zich gaat tagong zoen Dios ntigong skwe menti stets min werman min kachen kate Dios taanel lai chikit onte Dios taanel toch tsqicht sie begeel at kun tsqicht tqsi tunt bach probleme at kun skirkti tunt pachun jabel mek achel steht zul ste kan sante caro Jesucristo toch Mateo 26 shite Jesus tiba khutz Getsemani shetqman ket discípulo chitenk sin ket salun machin ke toch nach Dios Pedro kuchqoguki Juan sentitsen Kuchitzaja guki, ocho kibaja ko. Nchikana janto huerto de Getsemaní. Chitenk senke tzalum. Chinan senke Dios guki. Kumat tzok juntichwe is to wanma. Matskichwe nsi. Nakach chinkimulwe manai. Tunt pach is. Chitzen tekajo Jesucristo. Ktskichel tekzi. Kabachel ste. Meñat tú no kmakokit tsakpin Dios. Kalat ko también no ok hoybel tiknimbel. Tsen knimbel. Ajomachte ikre. Nbetak Jesus tot skrichchoch. Lipach kachnaqts bantir. Esh chkan shal achwe mil ichin. Lipach katir Jesucristo. Meshitzichana discípulo de Jesús tata. Hatsen ktsagale chkanwa te kiesh halulo. Kala ok shtubul khchon qshtash khal tu inkiachts smakha. Tinshit kman Jesús ke chitsentil Dios khalum. Kon shikwa. Kon shikwa. Meshit kman Jesús khikhrich. Tons entelt nik ti taqtsen qamabel discípulos ik qumbil taqte Jesús tun ti taqtun kutbinchi o sea toqol shol bin taqte Jesús tun ken la taq qachit chqanshal kyunt discípulo menos tun shet qman khayol an sik qon shikwa noqtun telt nik Jesús Titaqsen amable discípulos tú. A veces en chulcan y yaban tochwinkel, tochsen qitqil hal. Menoctun kuqiyeken sen senta qnibel, titsen amable tú, saqpa junyaban. Entonces, hago ocochokle ton qoken tochtaqan Dios. Qtsigin qoaqna. ما كتقبيخكوش تشن قاقل كيخل تقبيخ نياتون تأنتن مثل قواه مثل خاول قبقي bueno قي توخ أبقلون ما تشيش تشن قي pero انتي تسمع قيكم
Lucas banco, Lucas itzco. Sí, te conan. Porque te Dios, te Dios. Tumpatsa, ay machokalach tun Dios, mukchokalach tun Dios, kashatzion tokal, tukot kakil gana, tukot kakil salchbel. Cantita kutumul tatutsa, kashat kanan te Dios tat, insta tunti tumul tunugutsa. Pero kachin satmochen, luken lo Señor. Ay dich halki a makinai mats ok tichen kier. De repente ya pene kushkyun. Pues chitzalacha. Nimmacha achwin keto ta an Dios. Kaha ko antun chi ambel ke khunha amas kushkish onsha ambel ke. Il stich. Ponkana tek ich. Kokwel tichen. Kokwel jabel. Mi qobet chenach al-quds. Pero mi chibisen que xehawltzko ante Dios kush tunchkunech tutzaqunt. Noqchenan que Dios ahí tirjalqi. Chqanish que Dios ta te waqte wachin akhwan pero matzokwe ya balwir. Qalaskon se junt el Señor. Es qahat kchimogal kachimogan we. Pero skon se junt tata. Más cheltipen sen kuwe. Lujo un ejemplo, Deuteronomio 31:8, Shiyol Mach Moisés, Ket Yakila Israel Chalum, Machin Japon Wete 120 Abre, Eshentil Wipen, Tun Kubnech Lechutza, Eschunt, Matzach Kman Dios Wei Chalum, Michlachen Stetoch Nim A Jordan, Con Akman Dios, Chlacha Shil Chutza, A. El yuch in kitnam ite anza. Es ayet sin ketze, chico el tzionte choch anatza. Ate Josué quel nech chutza. To in chlachas, tochonim a Jordán. Zehn kush gezacht ziehen kman Dios. Ik quel tbinch kman Dios, ho kicht nam ite toch choch anatza. Zehn kub antkyun kir seon es og. Ayen makka wel ke amorrei. Technico tiuche khosh tuk kitanm 18 chitqon kman Dios khotnam lo dokhova ich kokl tinchen khir tsenku nukul machen qman ke kins kipen es michitzanumkha michitzachshova es michitzach lulen tiutz khon akwa kman Dios ak Dios kwel nech tiutza Light el tpanti kija es light chikich zakpin tu. Te ikhuch shtachol bach Josué tu Moisés es chutz kaqil ach Israel shtqman Moisés te khalun. Josué in stip min tsakhnumkha kon ay kwel nech tutz khotnam lo tunch kanan to khochoch ashet tsiyin khaman Dios ke kshechile Katun Zachtqon, Kei, es Aik shel Sipen te Toch te Jungen, tun Tok te Erens. Akok man Dios kwelnech tuutza, es Ktem beltukich, Leitz el Tpan Tija, es en Laikich Zakpin tun Zinzcho, Mitzach Shova, es Mitzach Numcha. Atzin Yolcha Shakma Ochcha, Tetnam te Israel, Este Josué, este Moisés. Titzen Sakamante Moisés. Moisés, chi Dios, Matichen, Mabet Tabri, Noctal Nshishkol Tehan. Akosha Untlacha Moisés, Zakpin Shachal. Nyatel Tekwel Necht Wutzentanmen. Achhuntletz Masketwon. Josué tbi Azahal kush akhlan Azan Sakamante Moisés An yol tskhane ke tikhshal Ay tikhshal qich khon taqshke nimshke ka amabant Oksle Dios bilt tsensin shi aqrni qatukut yaqil kanman muminakh qatukut yaqil kanman
oklek tzachal ongen choch wel te keitun kman Dios. Mechon te kishke. Tontu ana la ont, ma kukwinchen doch taken Dios. De repente la inkinach chutza, mats ook ket chon kang. De repente ash che halen. Bueno, che wil ik geldzak pija ont. Katsen katschel tipen tnai, pues kus tzachwan toch taken Dios, aste kach pasen tnati, yanti stumel. Tkab. Titen shakma ke ach Israel. Nyatsen tits. Pues machakman ke. Nya Moisés kwel nech chutza. A Josué kwel nech chutza. Atsin ketzi kins kipen, michitza numcha, michitza shoba, esh michitza chlulen. Con akman Dios kwel nech chutza. Titen shakman te Josué. Josué. Atek shel inten tan man gaan. Tot qobet khela ont. Ti wacht qulek shel iqts. Ay kwel nech. Kush ste. Atste tipen. Onke tilel. Ay khala. Kakush ste. Atseng ambel khatun takman gaan tot taken Dios. Ntik aholle. Chi ach bewet gaan chiri. Nokto yan tilt fuerza tun chi khol. Teaching work in Katsahan Kachiri, Nocto ya mint watar le cheu, tun shik ay il knumr. Min. Kala halan at fuerza, tipen, at tumult, tot woods, mint nash, cheu. Asht fuerza han kurs, tzachwan tota an Dios. Me kalute pon yuten te han, noksto. Ja. When ze mit shil tetzik ay min chink ay en kan so chichor smash po mai po yuten de retsahan para te kelsia lats akhwala to taqan Dios. Bueno noch san khau chalpaks tot na le khalo an ka x dos mi chingwets to kulto kommentiert le wachwens mach man chamai ndi khondets ndi tachwen kuch tsacha Miles kut bisen, miles kut konto tanmen, ton tachman, ton tachman, Dios te saga, tot kushmel. Está bien, kutzachza. Mas wens kutzacha, zein kulche mikanen, pero awen shakman ke kush, hala te to kachman, to tachman, Dios. At kulen ti tumel to kutz. At kulen ti kchol, at kulen ti kip, at kulen no kotzashop ke ti shal, ay pero la mantugun sente hermano anciano chi, la mantugun sente hermano pastor. Hon leitens como Ocht sterman, doch nimbel, nakle terman tot taken Dios, atsen ketuki, tsmakoke, tsmakluko schnatzen, pe mi kotzashoptete, makotschok Dios, a Dios ksta schnatzen. Kijk tak kotach Dios, doch schwinkel, kohapen katzen dich schal, ikschletje show kuschenke, pero nintites toch shop, porque taken Dios. Dit is shakman te Josué, shakman khalum, a kokman Dios, kwel nech tutsa. Dios ktembel tuki, light el panti tiga, light ich zakpin tun, mitzach shoba, es mitzanumcha. Herman, hamachoklit un Dios, mitzach shoba, mitzanumcha, Dios ktembel tuki, Dios zakonte, nabla, chtichel, tcholel, tpuaca, tuay, tkway chewa, Dios ktachal onte, mis amados hermanos, Dios ktachal onte. Nosotros con la familia de esa semana, con tocarmen, con el templo, con el templo. Pues ni chon con testig, pero es que casmo toy tu Dios. Pues con el chican que hermano, su chican que hermano, lo que con lo chiquai che welum. Mire, la que taqpin de Dios, de jonel, porque lo que no con total. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.